Centar šut, ide lopta u kazneni prostor, skaču Englezi dobro, ali skaču i Hrvati. Biće penal! Biće penal u 9. minutu za reprezentaciju Engleske. Neko je bio baš neoprezan. Da li Modrić? Kreće kapiten Engleske. Brane Livaković! Oni će proveriti da li je golman hrvatske reprezentacije izašao sa linije. Mislim da nije. Mislim da je ovo čisto, peta je na liniji. Šta pokazuje Turpan? Po reakciji hrvatskih reprezentacija. Ponovit će se. 1:0 vodi Engleska, istu stranu je gađao kapiten Engleske. Ovoga puta Livaković na drugoj strani gola. Centar šut Rajsa, tamo je Konsa bio meta, pa onda pada Madueke i kaže Turpan da je to kazneni udarac za Englesku. Kane protiv Livakovića. Livaković brani, 10. minuta, Livaković nas spašava. Da vidimo što se ovdje dogodilo. Mislim da je sve u redu, jedna noga je na gol liniji, mislim da bi ovdje trebalo biti sve u redu, ali ajmo još malo pričekati. Amo još traje razgovor Turpana i naših i ipak ne, ponovit će se. Ovoga puta Kane je precizan i Engleska vodi 1:0, 12. minuta. Ipak nije uspio pročitati ovaj ponovljeni kazneni udarac. In 11 metroka za Anglijo v 9. minuti je Clement Turpin pokazal na belo piko. Luka Modrić pa je bil tisti, ki je storil prekršek nad Maduekem. Tule poglejmo. Turpin je že dal znak, Harry Kane strelja, Livaković brani, ostaja 0:0. Ampak zdaj kaže, da gre zadevo detaljne preveriti. Tule bomo videli. Ne, vse je bilo čisto. Drži se s peto golove črte. Livakovićova desna noga. Ali Turpin kaže, da se mora 11 metroka ponoviti. Kot kaže da. Meni se je tu zdelo, da se noga Livakovića drži golove črte. Moram priznati, očitno pa so sodniki drugačnega mnenja in Harry Kane bo dobil še eno priložnost, da vendarle doseže zadetek. Kane strelja, tokrat pa je žoga v mreži in Anglija proti Hrvaški vodi. Hrvati imaju priliku za kontranapad. Evo dobre šanse, evo dobro driblinga, povratna, udarac, gol 1:1! Kako lepo iskorišćena oduzeta lopta. Na kraju Martin Baturina strelac u 36. minutu utakmice. Ali ajmo ispratiti ovu akciju. Baturina za Sučića, Sučić ide na Lažnjakov, pa onda povratno za Baturinu i pogodak! Pogodak 1:1, 36. minuta! Martin Baturina! Čekali smo pogrešku Engleza, čekali smo ovakvu situaciju, otvorilo nam se Lažnjak Sučića, povratno za Baturinu i majstorski gol Martina Baturine. Vraćamo se u život ovdje u Dallasu. Betao napad hrvaške reprezentacije, do prihaja iz ozadja, Baturina strelja, kakšen gol Baturine! 1:1 u Dallasu, strelec pa Martin Baturina, s leve pajčevino z desnega zgornjega kota gola Jordana Pickforda. Zdaj se seveda veselijo hrvaški navijači, izid je izenačen, 36. minuta, Martin Baturina. Dobar je centar šut, prilika, Engleska vodi 2:1. Ko drugi nego Harry Kane. Potpuno zaboravljen, iz drugog plana je doleteo i postiže drugi gol na meču za novo vođstvo Engleske. Rajs i 2:1.
2:1 vodi Engleska, 42. minuta, samo završnica prvog poluvremena. Rice. Tole je priložnost in ponovno vodi Anglija, strelec pa je še enkrat več Harry Kane, ki se je zdaj z 10. zadetkom na mundialih izenačil s Harryjem Linekerjem. Ubacuju loptu u kazneni prostor, Hrvati, Pašalić pokušava, dobra je kombinacija, prilika, gol, 2:2! O, kako su ovo lepo odigrali u poslednjim trenucima prvog poluvremena, Musa je strelac, ali je Ivan Perišić najzaslužniji za ovaj gol, samo da vidimo da li je bio u ofsajdu. Lepo se ušunjao, dobio odličnu loptu od Pašalića, pa spustio glavom Musi. Sjajna kombinacija ponovo za hrvatsku reprezentaciju. Za Vuškovića, Pašalić, bliži se istek ove 5. minute, Pašalić za Perišića, Perišić na Musu, Musa i pogledak! 2:2, posljednje sekunde prvog poluvremena, Hrvatska se još jednom vraća! Da, tole je zdaj priložnost za Hrvaško in izenačenje 2:2, očitno prepovedanega položaja ni. Petar Musa je strelec v izdihljajih tega sjajnega prvega polčasa, ki je ponudil že 4 zadetke. Bellingham ulazi u kazneni prostor, prilika, udarac, vodi Engleska 3:2, 47. minut utakmice, Jude Bellingham. Evo kako je stigla lopta do njega, Elliot Anderson, odličan pas, Madueke čini mi se samo produžio do Bellinghama, ovaj ušao u kazneni prostor, nije uspeo da ga stigne Mario Pašalić koji ga je pratio, a Bellingham precizno pogađa stativu na suprotnoj strani. Nije bio ni čist udarac. Sada tamo Bellingham bježi našoj obrani, Bellingham odmah na startu drugog poluvremena opet vraća Englesku u vodstvo. Ale zdaj prva priložnost u drugem polčasu, Bellingham strelja 3:2 za Angleže. Druga minuta drugega polčasa, nadaljuje se v ritmu z prvega dela, kar se zadetkov tiče. Pobegnil je po desni strani angleškega napada, zdaj Jude Bellingham hrvaški obrambi in Anglija še tretjič nocoj vodi, tokrat s 3:2. Evo prilike za Rashforda, Rashford pribrani udarac, 4:2 vodi Engleska i rekao bih ovim golom rešava pitanje pobednika na utakmici. Saka je započeo, Spence nije uspeo, ali ovo uspeo da pokupi Saka i onda lepo video Rashforda na drugoj strani. Ovo je prevario bez većih problema Stanišića koji se zaleteo, promenio nogu i onda gađao suprotan ugao. Livaković ovoga puta nemoćan. Engleska vodi 4:2. Uspjeli su sada Englezi izaći iz ovog pritiska hrvatske reprezentacije. Hoće doći do lopte, Saka za Rashforda, Rashford ide na lažnjak, Rashford i 4:2 za Englesku. 85. minuta i Hrvatska u teškoj situaciji sada ovdje u Dallasu. Tekma se je začela v 15. po lokalnem času in seveda vse preko tlako, ni pa bilo pretežko tu Markusu Rashfordu, bršča zabiti zadnji žebelj v hrvaško krsto nocoj, kajti Anglija zdaj vodi 4:2.